bagen beli unggal buan tapi sok sering dolanan mangkat bareng karo babaturan opik ewer-ewer Ebo Jaya Subang rame-rame guguyon sabab anak sing di Sulawesi Amantri Dadang Cibogo Subang sing dituju Gunung Jati pada nadan ning makan wali Mamah Depi Cihonje balik gesok mampir nih juru kunci Gunung Jati tempat pengasebat bocah cilik wadah lana tuano jaluk rezeki kang sejati kanggo tempat nih sing makam keluarga muter-muter kota Cirebon api walau bos bea sembung harap pintan harap mon tukang
Papan eko giler kamemet tempat kau masih apa eko giler kamemet cacilik pada lanang tuan jaluk rezeki kasejati mama eko giler kamemet taniwu kanggo